May God bless and keep you always. May your wishes all come true. Il-grupp Kanadiż ta' fama dinjija The Tenors se jkun fost dawk li se jipparteċipaw fil-kunċert tal-eluq tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li se jsir nhar il-ġimgħa. Wieħed mit-tenuri ta' dan il-grupp huwa Viktor Mikallef, tenur Malti-Kanadiż li għex ħajtu l-Kanada flimkien mal-ġenituri tiegħu. Dana kollu Malta dejjem baqgħet f'qalbu u ġie diversi drabi ma' familtu biex jara lil qrabatu. Iltqajna miegħu x'in wasal flimkien mal-grupp fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fejn hemm sab jistennewh Maltin li jiġu minnu. I'm excited. I'm very excited. We're all excited. Għandi nas naqra, but it's great to be here, obviously. Il-karriera mużikali tiegħu bdiet meta mar Firenze jistudja l-mużika u l-kant. Imbagħad beda jkanta mal-kumpanija tal-Opera ta' Firenze u wara anke ma' dik Kanadiża. Fl-2007 Viktor Mikallef ingħaqad mal-grupp The Tenors. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on for. Mikallef ikanta flimkien ma' tliet tenuri oħra li flimkien kellhom diversi esperjenzi u saħansitra kantaw għal uħud mill-aktar personalitajiet importanti fid-dinja. Fosthom fil-White House meta kantaw għal diversi presidenti tal-Istati Uniti. Kantaw ukoll li Reġina Elisabetta u sajf li għadda kantaw għal Papa Franġisku. Esperjenza oħra mill-isbaħ kienet fi frar tal-2010 meta t-tenur Malti Kanadiż flimkien mal-grupp tiegħu kantaw fuq ix-show popolari ta' Oprah Winfrey. Waqt li bdew ikantaw il-kanzunetta Halleluja kellhom sorpriża meta ħarġet kanta magħhom Celine Dion. Even though it all went wrong, stand before the Lord a song with nothing on my tongue but hallelujah. Madanakollu l-ikbar xewqa li kellu tenur Viktor Mikallef kienet illi kanta f'pajjiżna. Xewqa li issa se ssir realtà. Right now we're here to celebrate Malta's participation in the EU as presidency, and I was born and raised with that heritage. My dad was a proud Maltese in the Maltese community in Toronto, so coming back and celebrating something like that is something very wonderful for us. Il-konċert li fih se jkanta l-grupp The Tenors se jsir nhar il-ġimgħa fil-għaxija fi Smart City.